Office u Deputy Commissioner ka Riboy District ha ka jiatri lang bat ka Directorate of Urban Affairs Shillong nin ka janmit ka arpoi tere nailar kala penlong ya ka awareness program lane ka jinghikai ha ka bayadei bat ka waste management ka bala penlong ha ka shnong Saiden ha Riboy District kumban tip ka ne ka jinghikai ya ka waste management la penlong ha baro ka shnong ki ba ha po ka nong po town ha ka ne ka jinghikai ha ka shnong Saiden lawan ban jinghikai da ki riew shemphang kibade halor ka waste management kata da ka kong palvi dora kharkongor na Directorate Urban Affairs Shillong bat ka kong sima marak na District Horticulture na Riboy District ha ka jingye don rangkat uba ike lapang urang ba shnong ga shnong Saiden lembat ki paitba nong chong shnong jong ga shnong metric ton dari kenyut ke pengiyo penlung mo hangte ja hat sau point san metric ton ke jingkri ke long shi kita kinyut mo petang hat sau point san baja iba hamunus pun kidon kitrak pelik lung islang ndai dang don kinyut ki baja kumbang 90% kilong ye ngapo so shalong ile e kata ki bahong ke segregation ani ke jing penyak la ki kinyut nadu ki kelong ye ki jongki bat kumjung 50% ke coba bumi kalek itu sikinala mo lem the don ke treatment e ile bet chiki nala jong shnong baki wadud nipet maybe ke shnong ke jongki Saiden kadang biang bah mo kanno long yen tidak long yen deh mut man la kawai ke long yen kata la bandon idukan ru shnong kita jongki dia pen minyut deh man la kesni kadang ni ken kai la pun mo de la da kuma ke jingte pangayo pa pielum shisin shtayo hashlong ilum Aki municipal area nilom license tayo, but hangin nitip ba pelum license tayo. Tingting kadon kebu jing air, tadi tang license tayo kebu jing air ha. Dengan kumashnong ke jongpi, kumi inyut ki beput pedang iyo banai kisnyang pedang iyo banai jimbam, mut kadang guna. Mau kebatam tadi kini kinyut plastik, kinyut bangsa patai kampanya IP mo. The shop niya caka next slide nakwa patli siya IP mo. Pilih you. Di deh, di penonton kan? Dadap di ko berat ni kuih jengkli berat cenur berat senala berat sesurak Henry ni tu ipi uni waktu yang apa ipi ulah ande kenyut dia ni berat no penpan uni yang nuru betul dia kedua jong ni waktu ande kenyut Don ni mau kibrio bercuan ski dong kisnong jopi tina loha plastik ha don tin don pot dong ma kiwan lung ruk ski dong kisnong di sini panwan lung ini ya kabar yang na dia pi ke kenyut if you wait kani ke spa ni don yang kita ka idea ke pengiong waste to resource dan na kenyut sa spa ma kawai ke spa nila banigi ke na kenyut ke bukut ma nila ban penlai kis bo ngidi But kini kinyut plastik, PDAP, seki scrap, PIP, kilo company, dilakukan shim yang happy, dia kiki, berdilakukan dalam kambing ki, syakat yang berkemai. Ki jinglin ki bapa, ni macam, kebalingkong kadai kata ke segregation kebilang, berkenyak lah kinyut, lalu kita long ye jongi, dan sebatai kambingnya ini, kebaar, kindon ki dedicated collection. Shnong ke jongpi ngitip kadon ke collection tang si sir kabalai bakin ra ikini kinyut ki bakila lum ni shnong ki thau ki jongpi bakin ra saka jaka bakin treat ikini kinyut ki beput bakin pelalong spo iki bat ikinyut ki beput bat kin kha ni shi company bakila ban kan mai ban ki ha kabalai ni akari ka dot ke besar ki la ban ki mo ikinyut plastik batunju ikini kinyut ki beput